Mislim da svi ovdje prisutni nema razloga da budemo nervozni, moramo hladnokrvno na jedan smiren način da vodimo dijalog. Mislim da ovo nije tribina, gospođo predsjednice, ovo je redovna sednica odbornika 4 opštine i na taj način i tako treba da radimo. Mislim da to svi shvatamo. Što se tiče ovoga što je gospodin Vučić rekao oko organizovanja naroda i ljudi da mu skandiraju, sigurno da to ne dolazi od mene. Zašto? Pa negde pre samo 10-12 godina imao sam prilike, i vi dobro znate ovdje u Kosovskoj Mitrovici, kako je dočekan bio ondašnji predsjednički kandidat i kako smo ga novi bili, žestoko bili trpjeli i kako smo trpjeli i veliki broj kamenovanja, paradajsa, jaja i sve drugo. U ono vreme na vlasti bila Socijalistička partija Srbije i Srpska radikalna stranka. Ja ne kažem da je gospodin Vučić organizovao bilo kakav napad na Vojislava Koštunicu. I to je ono što je fakat. Ko što i danas to nije tačno da mi koji smo onda bili trpili takve udarce, tako nešto radimo i pravimo. Ali ono što može da se kaže jeste sljedeća činjenica. Gospodin potpredsjednik Vlade je došao ovde, da tako kažem, sa pukom telohranitelja. Imali smo prilike da vidimo veliki broj žandarmerije u civilu, imali smo prilike da vidimo obaveštajnih službi naših doduše u civilu ovde i da ne kažem sve bezbednosne strukture su ovde pratile gospodina Vučića. I sigurno da pod takvom zaštitom i takvim pukom vojske da se gospodin Vučić ničega ne plaši. Ali samo da vam kažem još jedno, cijela taj puk vojske ne bi mogo da dođe ovde bez dozvole Hašima Tačija i pre svega američke i nemačke ambasade. Čudna družina ima jedan čudni savez. A ja se gospodina Vučića lepo sećam 2004. godine ovde kad je došao da da podršku ljudima na barikadama, bilo je svaka čast, ljudi su prilazili, skandirali i verujte mi, ja sam pomalo bio ljubomoran. Evo dođe srpski rodoljub, ja 5 godina branim taj grad i na taj način, ali da tako kažem, lovorike je gospodin Vučić preuzeo i svaka mu čast. Onda smo bili, čini mi se, svi na istoj strani. Šta je danas? Šta je danas sporno i zbog čega smo danas, da tako kažem, na suprotnim stranama? Ovaj briselski sporazum, to mi svi znamo, jeste faktički za nas politička katastrofa, da ne kažem nacionalna veleizdaja. Ovaj briselski sporazum vraća Srbiju pre svega u 1913. godinu. Ovaj briselski sporazum faktički demontira institucije srpske države sa ovog prostora. Iz tog razloga on nas vraća vek, 100 godina unazad. I ako je šta klasična nacionalna izdaja, onda je upravo to. Neko će da kaže, Srbija će da finansira i dalje svoje škole i svoje bolnice. Da vas posjetim samo da i pre 1912. godine Kraljevina Srbija finansirala negde više od 700 škola u ondašnjoj staroj Srbiji. Ali to nije bila Srbija, to je bila Turska država, gde je sve finansiranje išlo preko Carigrada. A zašto je ovaj sporazum potpisan? Potpredsjednik Vlade će više puta pomalo na demagoški način, da ima Bog vokabular, ume da govori, da priča i kazat će da je to zbog boljeg života građana države Srbije. Ja bih rekao da je to nešto drugčije. Šta je pre svega u pitanju? U pitanju je pre svega obaveza koju je on i gospodin Tomislav Nikolić preuzeli od svojih zapadnih prijatelja
kada su razbijali Srpsku radikalnu stranku i kada su dolazili na vlast. Kosovo i Metohija, braćo i sestre, dame i gospodo, je samo cena jednog takvog političkog dogovora. Nažalost, bez Kosova Srbija nije više Srbija, nego i Srbica, jer na taj način, bez Kosova, ono što je duhovno, ono zbog čega vekovima živimo kao narod, jednostavno prestaje da postoji. I još jedna stvar koja je ovde značajna i bitna, jeste da smo svi ovde zajedno dočekali pobedu Tomislava Nikolića, ubeđeni da će da ispuni obećanje, ne svi, ja ću da se izvinim radikalima, imajući u vidu da će da poništi Borkove dogovore, kako je bilo odavde na više od 200 mesta, na 200 metara gde je bio miting Srpske napredne stranke. Nažalost, šta se desilo? Ne samo da nisu poništili Borkove dogovore, nego su ih sproveli u delo. I ne samo da su to sproveli u delo, nego su sada napravili šta još? Sada su demontirali srpsku državu posle 100 godina s ovog prostora. Neko će da vam kaže, ali eto, Srbi imaju svoje policajce. Ja da vam kažem, i vi ste to sigurno bolje čitali od mene, najelitnija jedinica cara Dušana bili su takozvani švajcarski konjenici. Ali oni nisu slušali Germane iz Švajcarske, nego su slušali cara Dušana, jer ih je on plaćao. Tako i ovom prilikom te policajce plaćat će Hašim Tači i Bajram Redžepi, i oni su samo po imenu Srbi. Ništa drugo, oni će zastupati interese samoproglašene države Kosovo. Još jedna stvar koja je ovde značajna i bitna. Neko će da kaže, morali smo da potpišemo, jer je to za Boga Aleksandar Vučić imao loše i neudobne stolice i nikakve tamo nije imao, da tako kažem, normalne uslove za rad. Postavlja se pitanje zašto je Evropska unija ponižavala naš pregovarački tim. Znate šta? Kad neko proda veru za večeru ili kad sa zavolom tikve sadi, on ne zaslužuje bolji tretman. Iz tog razloga se nama ovo i desilo i dešava. Iz tog razloga smo dobili jedan sporazum koji faktički znači naš izgon odavde s ovog prostora. Još jedna stvar koja je ovde bitna i važna za naš goli opstanak. Vidimo da se vlast trudi, da nas ovde proglasi sve za kriminalce, da nas proglasi sve za profitere. Vlast se bavi time ko šta ima, čiji brat gde šta radi, i to otprilike mene liči na onu narodu kad smo bili deca, kad nemate argumenta jedan za drugo, onda vi kažete, ali vaša majka je kurva. To je otprilike način razmišljanja sadašnje vlasti. Što se mene lično tiče, ja također mogu da kažem još jednu stvar, da bi se ja rado sa imovinom, ne samo ja, nego veliki broj mojih prijatelja, menjao recimo sa imovinom prvog potpredsjednika vlade. Onako cor ne viđen. A tek sa imovinom, recimo, njegovog političkog oca Tomislava Nikolića. A da vam kažem, ja lično imam i mnogo više škole od prvog potpredsjednika vlade, a da vam kažem i skoro duplo više radnog staža. I ono što je bitno, što bismo trebali na svoj način da krenemo i da radimo, jeste da ovaj sporazum nije prihvatljiv za nas. On znači naš izgon odavde sa ovog prostora. U smislu toga ja predlažem i sledeću stvar. Ovde šta bismo mogli dalje da radimo? Pre svega očekujem da se prvi potpredsjednik vlade
jasno i glasno izvini srpskom narodu sa Kosova i Metohije, upravo zbog rizika koji to snosi ovaj sporazum za naš goli opstanak. Prvi potpredsjednik Vlade bi na neki način treba da se izvine i zbog ovako lošeg sporazuma, jer na taj način je faktički sve one zločine koji su činjeni na Srbima i one zločince amnestirao. Jer ovo je faktički pravljenje šiptarske albanske države, da tako kažem, uz blagoslov rukovodstva Srbije. Mislim da je to nešto što bi predsjednik, to je potpredsjednik Vlade, trebao da uradi. I još jednu stvar. Mislim da je bitno da sadašnja vlast i prvi potpredsjednik Vlade ne sprečava rad Ustavnog suda. Svi ovdje koji smo prisutni, svi znamo da je ceo ovaj sporazum protiv Ustava. On je antiustavni i kao takav on mora da ide pred Ustavni sud. Mi više nego od 9 mjeseci čekamo na neki način mišljenje i stav Ustavnog suda još povodom Borkovih uredbi. Ono što svi znamo jeste da vlast, bez obzira koliko god Aleksandar Vučić govorio, pričao da on ima 44% glasova i svega toga, neka jednostavno na način kroz Ustav države Srbije raspiše izbore, ima većinu u svemu tome, neka građanima kaže šta će da radi sa Kosovom, neka objasni i ako dobije podršku za politiku da se građani Srbije odreknu Kosova, onda svaka čast. Ali pre toga neka sadašnja politička nomenklatura promeni Ustav, jer sve ovo što se radi danas je faktički protivustavno. I od Borkovih dogovora i od same granice na Bajčetini, pa da ne govorim do ovih samih posljednjih briselskih sporazuma. Iz tog razloga ja lično verujem da posle promjene Ustava da li će zvanična vlast da se odrekne Kosova, to je već njeno pravo, ali onda ima svaku legalnost i legitimnost za jedan takav potez. Ovako, po sistemu da se vlasi ne seti, po sistemu da prodam kilo za 3 frtalja, po sistemu da zaobiđem Ustav, a da napravim nezavisnu šiptarsku državu, čini mi se u narodu ne biva i nije korektno i nije pošteno. I na samom kraju jedno lično pitanje, mislim da gospodin potpredsjednik Vlade neće da mi zamjeri, jedna mala sitna usluga. Mnogi od mojih prijatelja mi kažu da je nalog za paljenje mojih vozila stigao od potpredsjednika Vlade Srbije, gospodina Vučića. Ja u to ne verujem, ali imajući u vidu da on kontroliše više od 4 obavještajne službe, pretpostavljam i žandarmeriju i policiju, da će pronaći pravog krivca i uzročnika jednog, da tako kažem, incidenta. Hvala veliko.